Impudnodan ani Reggie tinang bilin kadakwada. Barkada na gayam dagijay katagpapada da nga adik. Kasta ka day. Ay, sige auntie. Dadya lang. Bye. Bye. Awanan Dani. Timana mo ni Reggie. Sana bali. Ada ka na yun amang sipsipot kan kuana. Agpating gamat laang dayjay. Apay nga may ka dito no kasta tinapasama. Reggie, kasano no nasurutan da ka? Awan nakasurot kanya. Kananya tiga po nasurutan dak. Kasano no nagkutak da bricks? Salbag kayo! No anya latin na pampanunot yung aramidan ng runakan ka? Kagura naksamat din ah. Kunak man may sakit na. Isakit ka, no madihado da. Ngam, si kamatinang parnoy itiriri di mat kayam kabailan? Saan ko nga rodanam naman na nalang gayam iti mano-mano arangat dadya driver? Saan ka diya kinunamad driver bodyguard ti kapsat mo? Kasta nga rod? Babag ka mat kayam? Natural! No bodyguard, kabailan na asalak ni banti amo na? Anya? Saan mo akinita ngayon mo na? No gagangay lang nga driver when mo saan? Ha? Sinalbag. Bad trip! Di ba daanan tayo ita? Kat di posible apa nagkutak da bricks. Kat no mapasamak da ita, kat mairamraman kami, makaammo ka itibiyag mo! Kayat mo asawon baybay andak. Nasayat lang, no baybay anda ka. No diket, ikalida ka si bibiyag. Anya? Mangiramraman ka! Darasudos kayo nga min ako na! Positive Mira. Confirm, babaan ka dagiti kakadwa ni Reggie. Iso ka no tinang tandan kadakwada, tapno logo bandak. Ti onan pain. Talaga barumpado. Siguro, anak ti kriminal. Posible ta ko nam. Tano saan aloko-loko ti amana. Apay binaybayan na ti inana. Iso nga impadawat damutan ti anak na. Nga iso ni Reggie. Sa di nga ro din tinagkamangan dahi di ataw. Mabali na kadagiti daddo mapaya kakadwana. Nakaamak magkayam ti onan pain. Siguro, doblean na ti aramidon tayo Mira. Amangan no agsubli. Kat ipatungpal na ti sa bali apanggap na no bilang adda. Pampananutot nga rod. Amasapol nga da gwardya nga ang duty ti 24 oras. Malaksi da pa ikakiti CCTV taglawlaw. Napintas dayta na panunot mo. For security purpose. Uwan. O sige. Agpakabilak iti CCTV taglawlaw ken ura iti unot ti balay. Wad, masapol ang masecure. Kanyan ti biday, ti may sapang panunutek. Ay, wan nga rod. Amangan no, pagdiskitaran dahi a drug addict ni Antim. Sakbaya pimanaw, dahi tate baga na kanya. Agsubli ka no, tao may naalaan ti bingay na kadagiti kinabak ng dagiti naganak kada kayaw. Amuyo ka diyanti. Dakkel ti atap ko, nga amunan amay sala nga ampon. Uwan mera anak, iso madanaga na kan mabutbuto nga, taamangan no anya ti aramidon na. Saanan na makastrik pa dito, day ati. Anya? Wan, mga lak iti security guard tayo. Round the clock. Kaya't ko asawan, 24 oras nga dag-duty. Nasaya at ano kasta? Kailan pakabilak pa iti CCTV taglawlaw. Tapno mamonitor ti anyaman na mapasamak dito eh. Alakat, nasaya at tanapanunot mo dayta. Malaksi ti tagpampamarang agardinero tayo. Tao ni Colonel Diego Dayjay. Iso relax kayon. Saan na basta makapagtignay Dayjay akarasaan. Anak, Rumrumaran ti kinapuno ati. Adda pa kay naigan Dayjay nga ampon. Iti napasamak kada papakan mama. mera anak. Naman na siguro nga ampon laan.
kat nagari kan kwa na ti kinaagom. Asino ko matinakaamon na? Mabalin, ada pa kan mamamatlaan, auntie. Panagkunak, nasaysayat no agpod no kayo langan. Ket no agbalin kayo nga witness. At dapay namnama alumag antido sayo. Anya? Umuna, anya ti amuyo iti pan nakapapatay dagiti naganak ni Mira. Rumrumaran iti investigasyon. Ken dagiti mapaspasamak agraman na duktalan a kinatao ni Reggie. Agraman kinadrag adik na. Nga adda pa kay naigan na itinapasamak kadagiti nangampon ken kuana. Kay papanan ka diti panagulimok mo nga addam mo. Agsawa ka kuma. No ipondom amin, tulungan ta kayo. Anya? No nabilin kayo lang, nalaglagan ti basol yung ni Richie. Iso ti rumbang agikaro kan madosa. Iso ano siya ti da kayo? Da kayo talo. Agpudno kailangan. Anya ti amuyo, numaikkan kayon to itigon daway amawayawayaan. Kat agbyag kayo anawaya. No anya ti imbaga, tong palat. Ulitak, no da kayo ti agbalin asaksi iti napasama ka krimen. Posible alumag antido sayo. Kan may kadwa, no lakit di ta makitinulong kayo kadagiti otoridad. No ipodnuyo ti kinasiasino ti big time drug dealer dito eh. Maipaayan kayo ti protection. Babaon iti protection program ti Toray. Isong panunot kayon, ta kayo atalo. An ko kaya ti mabalod iti mabayag bricks. Napintas ti jaya na katatayo. Anya? Ipudno tayo langan. Sinalbag kayo. Tong palad na katatimbagan. Wan, ganusto ti ko na ti babae. Uno anak na don Anselmo, anang ampon kan Reggie. Iso ti rumbang amabalod. San ka di? Sa bagay matkit di, natangdanan tayo laeng. Adaawag ko Mira. Ni Colonel Rara. Isagdan mo ti lugat ta, tasongbatan. Mabalin na si kantimang sungbat. Ibagam nga agman maneho ak. Ay, sige nga Rod. Hello sir, ni Mira na ito eh. Siya ti pinasongbat ni Danny, tagman maneho. Mabit lang sir, agsardan kami, tapno makapagsarita kayo. Wow, nice development data, Colonel. Sige, no kasta nga rod, positive. Podno amin at yori tayo. Iso nga awan first entry, takabalay dati suspect. Sige sir, thank you. Bye. Oh, Anya ti makunamita Mira. Positive nga into do dagiti talo. Nga iso dati nang papatay ka dagiti naganakkan ka. Bilin. Kan tinangdanan ni Reggie ita. ti karasaan. Pasurot ti demonyo. Palungsot ko iti pagpalutan. Anya ti aramidam. Awagak ni attorney. Nas ka na maala ti statement dagiti talo. Kalpasan na, mayulin ti darong kontra kadakwada. Sigurado ang murder ti ikaso kini Reggie. Wen, ngam na makatulong dagiti talo. Agparang nga accomplice na ang tikaso na. Kasin karik, uray pa isoda ti mismo apimatay kada papa. Kaya't ko nila ang Richie ti agikaro. Nagdakas lakit di matanda siya tao. Pinadakal da. Impaayan da itinasaya at abiyag. Kasi pa iti inaramid na kadapapamkan mamam. Nakurang tibiyag na pagbayad na itinaramid na anti. Anak, Ngam kayat ko amatiliw asibibiyag. Tapno tong palpiyagarik na ano na ikaro na ti saan. Akatukad tinaramid na.
Jak pulusanan namaan amaramid na tikasta. Kinaagom ti motibo na, auntie. Di nala inura yung tibingay wenno maitid ken kuana. Kuma, ngam gapo ta adda iti influensya ti maiparit nga agas. Awanan ti nasayat alinaon ti panunot na. No di pasig akin na demonyo. Ken kas pagawatak iti imbagana nga awan sa balay ang makapagnumarkan ka. Ay, nakas lakit di ti panggapnakan ka. Saan nga palubos ti Diyos? Akas ta ti mapasamak kanyak. Ama isag makak iti dedya sa iro, ante. Uwan, anak ko. Agbalin awanted ti demonyo. Kat no sana sumuko. Agbalin ton awanted dead or alive. Tamalaksid iti naramid na kada papa. May sapay a drug dealer. Sigun matlaan kadagiti kakadwana. Amuda pa yan ti maysa kadagiti big time dealer. Maysa ka no ang babae. Saan nagaputi doron ka, Richie? Ngam, bumiro ka iti sa bali apag naidam. Wenno, agsubli ka iti balay dagiti nariingam anagan na. Apay namin na pimanaw kay Jan? Naibagak lang roden nga da nagsusikan mi kanimira, kanti driver na. Darasudos ka ngamin. Maluksawa ka nun. Ket, anya timbungan na. Saan ko kayat ti mairamraman? No kasta, papanawan nak. Di nak matulungan, Gina. Lading ited. Ken, mawanted kalakit didita. Nang runa, no impod no da bricks, abinilin mo ida amang papatay kadagiti nariingam anagan. Kanya. Please, Peji, pumanaw kan sakbay ang mairamraman na. On sirbi magayam. Sana may sa taldaw, Gina. Ang babawi ka iti naramit mo, Gina. Baybay ang gayam. Sandak ka tinulungan dagiti namamag ang makatulong kanya. Makamuditan. At taam mo ka papanaka. At the old house na doon sel mo iti probinsya. Lakay lang ti caretaker na. Gansan na pailang nga mo dagiti mapaspasamak. Gayang nagkamang. Nung sakbay na, umawag ak iti pulisya. Kat ibulgar ko ti may papan kadadji na. Kitag man, no di da may pisok amin iti pagbaluran. Iraman ko pa iti big time drug dealer kapan nakabos ni Gina. Partakak pa nagpatay. Awagak no dagiti pulis inton madamdama. Tadingitek, Bridgie. Saan ko kayat ti may ramraman? Lukan dagiti pulis. Ano nga tiketa sa wanda ito eh? Apay nga dadimte nga pulis. Sinalbag. Good job no kasta, Colonel. Nasayat nga rod no kasta. Anya? Isarunuyo ti talaga a big time drug dealer? One, sir. One. Kat ni Reggie. Pimanawan iti balay idi dadon Anselmo. One, sir. Isu ita ti subject for surveillance. Sige, sir. Agyaman na kit impormasyon. Sige, sir. Bye. Masapol ama ipakamok kan Mira.
No saan nakadwa ti agnaga ni ti Gina ni Reggie. Nga isutiin to the bricks sa supplier dahi ti may parit at truka. Sa tinawar kaya na. Pimanaw ka no. Ta pinapanaw ti agnaga ni ti Gina iti apartment na. Nalawag nga rodan. Nilaki ti Reggie ti imawag ka dagiti polis. Anang ipakaam mo iti pagnanaidan ti maikadwa big time drug dealer. Ngawan sa bali no din ni Gina. Isulakit diti imbaga dagiti pulis. A caller, wano impormante. Iso damat lahangan di ag inulag. Sigurado ang nagsakit tinakam ni Reggie. Iso ang nagibulgaran ti loko. Ngam saan na panunot nga imilot ti lubong na. Tasaan langan na polis ti mga nukkan kuan ano ti sindikato mismo. Patayon dalakit di. Agyaman kami kada kayo, Bricks. Tayo nga ron kariyo kada kami. Ipayanda kami kung may ti protection. Saan kayo ngagdanag? Addan nakasarita ming abogado amang tulong kada kayo. Agyaman kami. Kayat ko, da kayo ti agsaksi kontra ka ni Reggie. Takayat ko aday jay a Reggie ti malungsot iti pagbalutan. Pagrigatan na ti maikad ng adto sa kankwan ha. Madam, Kayat ko matiliwa si Bipyak. Kat mabalod tong palpyak. Saan kat amatay babaan ti paltog. Adda ko niti probinsya. Ken old house ti pamilya daton Anselmo. Sandakpit nga ta basta masurutan ito eh. Sana mabalin na matiliwak. Ngajak may patungpal ti panggip ko ken Mira. Salpag. Mati man ang tirik na ka. Kahit kumanantiag siya mo. Ngam, awan samat na nabati kanya ka. Salpak namin da judge na. Ngam, anya nga ta. Natiliw dangatan kada Mr. C. Sinalpak. Awan mabalin ko pagdamagan. Natiliw mo't da bricks. Ngam saanan aray tati pagpadikodak. Ammo ko di aramidag. Kasaritak tila kaya katalat damira ditoy. Masapol nga umay ditoy. Tapag parangak nga da emergency. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan pa iti update, auntie. Ngam, under surveillance. Sipod pimanaw dito'y balay. Awan pa'y damag ko kenkwana. Ang mga no, agsubling agpaisaw. Itinaodi nga impormasyon anayawag kada kami ken Danny. Pinapanaw ti agnagan ni ti Gina. Ti may kado a big time shabu dealer. Kat natiliw da. Gaputa na itip ka dagiti masiknan no sa dino ti pagnanaidan na. Kasta ka day. Pinapanaw na dyan agnagan ni ti Gina, idinagkamang ni Reggie. Amangan no isumot laang tinangitip kadagiti pulis ti paglemlemangan ti kakadwana. Dahita ti atapon dagiti pulis, auntie. Ay, awan nga ruden Umililitan ti lubong na nukasta. Saan laang adagiti pulis ti mangbirok kenkwana. No diket dagiti mutla kakadwana. Ti sindikato, auntie. Tapat yan dagiti otoridad. A sindikato dahito a grupo. Sa dino nga ruden ti naglemangan ni Reggie. Ang ipaypayso na nga tati ko na nangagsublay. No'y naramid na data. Arig na nagsaban. Anak, Oras na nagparang dito eh. Di tamatan ang matiliw. Awan pa'y mat-update the Colonel. Sa dino nga tati nagpaingan ti ampon. Isumot dahi ti pagsarsaritaan mi itay kanyang tibiday. Saan na kami na malipatan timbaga ni Reggie? Sakbay pimanaw. Imbaga na ngagsubli, tapno alaan na kano tibingay na. Kan saan na kano ngay palubos, asa bali ti pagtinaga. Loko at talaga. Nariingan na akabsat na. Kasta ti panggap na. Amo na lakit din asa anak akapsat.
Kasanukit di anamon na. Anda atap ko, nga amang ano na punwan da papakan mama. Gapoy ti kinabarumbado na. Kat na ibagada amis mo kan kwa na, nga isukat ampon. Sa iro talaga. Di oray man kiti. Di nala pinanunutan nga isu dati ng padakkel ken kuana. No, adda iti spirito ti droga. Talagang awanan na saya at mapanunot na. Mabitlaan. Ada may sis kanyak. May 60 caretaker iti rest house me. Anya ti bagbagana. Mabitlaan tabasakag. Mera. Umay ka ditoy. Para iti napatag abanag. Kasta ti mensahe na. Agpagkat ni ama ambo. Pagkunaan. Da kasi parparig na kanyak dani. Amangan na napan ije ni Reggie. Kat kahit naklayang agpakita kan kwa na. Anya? Sige, agpakita ak. Nga masapol mai-coordinate ko kada Colonel Castro. Sige. Awagam ni Colonel Castro. Tadamot awaga. Kasta, tiniyawag ni Ambaw. Wanante, isong agrubat kami itamatlaan kan Dani. Kasano kayo nga rin kindanay? Ang mga numay sagmak kayaw. Saan, auntie? Nakikoordinate kami kada Colonel Castro. Ganda kiti kamang ti polisya. Diyos ko, sapay ko matawan dakas anak pasamak kinambo. Kasibot. Saan lang agbitdot day chaya na Reggie, auntie? Ditan ti paggibusan ti amin na. Sikat ti agan na, tamang adarmas na. Didak pagdanagan, auntie. Kabala kasalak ni ti bakit. Kan adamat agiti kakadwami pan nakabagi ti lintek. Katsapay la kuma. Taadang agpaiso ijay ni Reggie. Relax ka lang, Mira. Saan mo't siguro ang nagaramid ni Reggie iti dakas iti caretaker yo? Sapay ko ma. Tasan na na yun ang tibasok na. Iti pa nang papatay na kadapapakan mama. Tila ang pagdanagan tayo. Kat amangan no aday ti impluensya. Uno, espiritu ti may parit nga agas. Day lang. Sige, mabalin mo nga iridap. Riingan kanto no adata ni J Town proper. Sige man narod. Ay, kasla na pampanog ang tipanunot ko. Kasi tinakunak, Mira. Relax ka lang. Sana bale. Sumarsarunumat dagiti binaon ni Colonel Castro amang bayabay kadata. Ay. Sapay lakma. Tamasulbaran ti parikot ni Mira. Gantin tumatan parikot ko. Itirik na kwa na ti sumarong asulbaran. Anya nga tagagpaiso, tinapasamak ken Ambaw. Iso nga tati nag-message. Uno, ni Reggie. Anya lakit din dayjay. Apay ngamin, anasumok na ti agaramat iti may pari ta droga. Naimbag, tawan kami iti napasamak ti masaker wenno pamapatay. Amang nairamraman kami. Wenno inranrana wenno inranada iti kaawan may. At kami iti kinmera iti Ilocos. Ta nagbakasyon kami. Ket Anselmo ken Guadalaang tinabati agraman ni Reggie. Ay, aniyan anak kasang tinapbanagan da Anselmo ken Guada akapsat ko. Talagang awan asida. Ken sinigurado da. Anatay da sakbay apin anawan da ida. Nairakad da pa iti tutugaw. Ket, Diyos ko, agkintayaga kamakalagip iti lagada. Kasla mabrihat ti barukong ko. Anya ti plano, Mira?
Mangan tapay nga muna. Sakbay nga agpatuloy ta iti family house da papa. Sige nga Rod. Urayan talang dagiti kakadwata. Tamangan tayo pa. Kan, may brief no anya tirumpang aramidan. No daman aberya iti old house. O sige. Dayjay. Nagpark mo tan dagiti kakadwa tayo. Okay, tumsakta nga Rodan. San tayo nga agbayag dito eh. Tamang ano kasapulan ni Ama Ambo ti tulok. Awag ni Reggie. Sung batam. Adramat tracker ti cellphone mo, san ka di? Wen, Nasayat no kasta. dayta ti daklabid to na. No apay nga nawagan na. Uwan. Sige, sung batam. Hello Reggie. Apay, anya ti bagam? Kumusta, my beautiful sister Mira? San nakapaglulukwan no kayat mo tinasayaan? Oops! Saan ka kumauna yan o yung? Urayom ti panagsangot ata kahit kakalinawag. May papan iti tawid ko. Tawid? Ilaban ko aging kay ti mauti nga angas ko nita. Ligalak nga anak da Don Anselmo. Kat sana mabalin nga awan itid mo kanya. Dayta ka dilang tinapatagkan ka? Di kinakago mo kalpasan amam amay sakang ampot? Ha? Isungay din amam asaan da kang anak? Sikan amis mo tinang ipamuspusan tapno mabukudam ti sanikwada? Aray. Naglaing kagit din na mamad to. Kasano, anay bagam da ita? Ibagak to kan kain ton ag sangota. Anya? May saka ang karasaan. Pasurot ti sa iro ka. Ibagak kan ka. No saan ka asumoko? Agsara ka ni ti amom ani satanas. Kasta ka di? Sige, urayin ka. Kaya't kaakalin nawaga. Agkita tangem san kang agbidot ang mangikuyog iti kadwam a pulis. Nga uray tambisyoso a driver mo. Kasta. Tano agbidot ka. Patayag ti katalik ka. Kasano nga muna amin dagitay. Bad trip. Mga no da tracker ti cellphone na. Kat naamuan na no sa dino ti ayan ko. Ada tayo niti more or less 100 meters. Aka adayo ti old house da papa. Okay. Siyak lang ti agpatulay. Aramidak ti kinunana, siyak lang ti agpakita kan kwa na. O sige. Aganad ka. Ang mga nod armas na. Di nagpakadanagan, Dani. Amo, saan nakabasta patayan. Taan dakal kalikaguman na. Kana. Siya kon ti makamo. Nagtured kan, Mira. Kan kasano nga mo nga dag dito ikat san kumot ngayong bagbaga. Ti sunggo. Uray kasanot kasirit na ti panagkunan. Nalilaw pa ilang ni pagom. Ano kinaramig mo kani mga bo? Saan ka ngagbidot ngagtignay ti dakas? Sige. Umasidig kang mikatamtang nyaman nga armas nga daking ka. Aday ka? Awan po lusikan po. Ruk atam ni Mang Ambo, kat agsarita tayo tinasaya, di ka man lamasyan di talakay. Aday ta. Nakatukop ti punyal iti tanggad na kat nagbidot ka. Takas ti marasama ka. Patayin na, kasta. Sige, aramidam. Nakakita mo dapay maalam nga uray kusing, iti kinabaknang, day di papakan mama. Masirip ka talaga, Mira. Kas ka lang mamadot. Mabasam ti adday ti panunod ko. Ngam saan ka ngagdanag? Saan ka basta patayin? Taikutang kapay nga muna. Sakbay apatayin ka. Di mo iramraman ni Amambo. Pwes, ruk atam ni Mang Ambo kat sikat irakad na. Aniya? Ay, saan, Mira? Balasan ka. Ay, may anak lata na patayin na. Lakaya kon. Saan ka nga agtungpal iti kayat na? Ayok ka talaga, Reggie.
Para saan? Ulag. Anya ko may ta. Ala, agtungpal ka langin. Ukar karam tilakay kat sikat may sublat na may rakad. Ani? Balagan ka. Ura sa nagbidot ka. Sana ka bumdeng amang patay ti ito alakay. Katag sasarak kayon kadagiti naganakin kay impyerno. Kunak lang arudan. Sana mabalin na jak pagnumaran ti kinabak nang yo. Malas dalahan. Timbagadang ang pundaklaan. Katawan tawidag no sana ngagbalbalayo. Agum ka talaga, Reggie. Kriminal! Kunam, nga uray awan mabati basta maipaayan iti hostisya tinapasama kadakwada. Ngamsan kong ipalubos. Masapol nga tayo may katang ko iti droga. Saan ko may mo sa kasta ti mga ngamin, Reggie? Awanan na dupaya sa pagtignay kan. Ukar karamon tinakay. Kat sikat isublat kong irakad. Anya, agtignay ka. Uli ka. San ka ngagbidot ngagtignay iti dakas ko nakmananan. Stati ko na. Ay! Dahito'y palila! Ikaro mo niti pagbaludan tinaramid mo kadapapakan na ba? Ayop ka, Mira! Patayin ka! Saan mo nagandatan tig na itidakas, Reggie? Di mo kaya't abulitan tibiyag mo. Nyati! Pulis! San? San na kay balod? Sige, sir. Ikata kay di droga! Sasan yung dita kriminal? Kasi kahit ko di droga! Ito'y ti para ka... Ay, mera anak, naglamisan ti magibas apuloy na. Papa, Mama, sabay ko mataguli magkanti karalwayo. Kat mapan kayo ni tinakaikaryan nyo. Agtaan kayo ni ti pagarian ti Apo. Tanagunod yun ti hostisya. Awanan ti palayupoy na itay anak. Wenante, Papa, Mama, agpakada kamin. Baliwan min tumanan ti sumarungkar kada kayo. Auntie, agawit tayon. Dani, Mira? Adda ka di papananta? awan. Itay paliwan ka. Apya, kasla na kaon unang tipang panunutam. Bayat ti panagdangdangag mo iti sunata. Kat maulit-ulit pa dayta. Agyaman hak, tanasulbaran ti parikot mo, Mira. Ang ti parikot ko, ti saan pa'y? Oh, anya ka ti dayta. Iba ka, barang makatulong ak. Naibagat kan kay tinaminsan. Nga da nakakayaw iti pusok. Ngam sa anak amay kan iti kirad. Amang ipod no. Gapo iti adwarason, Mira. Dayta laan? Saan mo ama aramid? Idinto ta saan ka amaboten iti paggad amang salaknim kanyak no da pagpagadak? Uwan, podno dayta. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko. Gapo ta. Ay, ayatan ka, Mira. Tani. Dayta, naibagakon. Kat saan ka ngagdanag? Saan ko anam namaan ti panangaklon mo kanyak? Tay tamot laang. Agpakada akon. Tamok asa anak amay karikan ka. Dani. Panawan na? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.